Assalamu alaikum dostlar, бұл Қарақол ТВ Плюс каналы. Көбіңіздердің сұрауыңыздар бойынша чөптің басын білелі деп келсек. Яқта чөп сатқандар көрінбей тоқшайды. Яқта жаңа қой қошқарларға өтіп кеттір. Қошқарлардың баларын бір-бір көрелі. Қошқарлар қаншадан екен, я? Я. Қаншадан екен? Қошқар емес, қой. Қой бұл? 23-тен. 23-тен? Қайрат. Андай саға, жақшы. Сіздер байлы отасары? Үйді? Жақсы қарап отырсыңар, а? Жақсы мауын тұсыңды. Бұл кішірейі қанша екен? 15-тен атам, 13-ке берем. Баға беріп отырса ол негізі мал? 23-тен қанша беріп отырса? 22-20 берем. Чөп жоқ оқшайтшы да? Ешкілер қаншадан екен, я? Қайшыңызы? Кішіректері? 4,5 берем. Çoğumucu? 13 4,5 13 bin. Kandaysın? TikTok gördüğünüz жақсы? 13 mindən екен. Çöp. Hurmatlı tuğanlar. Ушул жерде өзүңүздөр билгендей чөп турчу. Чөп жок. Чөптүн сезону баштала элек. Анан ошон үчүн чыга элек окшойт да. Болбосо мына атайын сиздерге чөптүн баасын билели деп келгенбиз. Тилекке каршы ушундай экен. Негизи бирок маалыматтарга таянсак, чүйдө 320дан болоттур. Канча экен я кочкор? 20? Канча беришти негизи? Канча берип атышат? Баасын чыгарды? 19 болса öğretkensің да? Çarbalık koylar kançadan eкен, ya? 11. 11? Bir kaç? Sizin qoz kança eкен, ya ata? 9. Ketken. Ha, ketdi bu. Kançaga satıydı? 8'ge gitti. Bunu 8,5 olsa verse basar qarаны. Neyli? Yaqta saman turat bura qaldı ele. Satuvчусу жоқ окшойт. Жакындан bir көрүп коелу. Saman kançadan bolаттыр яшап? Kançadan? 120'dan. Çöp келелек окшойт, а, я? Bir-iki maçta gelgen satıp ketti. Kançadan boldu? 300'den. 300'den. Al bu yılkı çabuklar ökem jö? 120'dan. Saman 120'dan ken urmat tuğanlar. Çöp 2 maşına gelip al darol ötüp köttür. Men aytkanday эле 300'den boluptur. Çүйdө 320'dan эле. Şu orta bab oриентир үчүн ошондой экен. Энки базар бизде де чабуктар башталып атат. Биздин чөптөр кургап ал жыйналып чыкчакты да убакыт бар. Эми бир эки базарда биздин өзүбүздүн чөптөр чыгат. Ошондой урматтуу туугандар, мына койдун көпү аябай көп, малдын көбү көп. Жана эртең менен тартып кеткенбиз, берки чоң базардын ичин өтүм аябай слабый. Азыр сезон болбой да окшойт, ошол себептен. Чарбалык койлор, козулар 7000ге орто баа менен жакшыларын алат экенсиңер. Ошондой урматтуу биздин көрүүчүлөр, Каракол ТВ Плюс каналыбызга катталыңыздар. Биздин Каракол ТВ каналыбызды белгисиз бир себептер менен YouTube жаап таштаган. Ал жерде 7000 катталуучу болчубуз. Ал эми бул биздин Плюс каналыбыздын ачылганына бүгүн 3-чү жума болду. 500 катталуучуга чукулдап калдык. 1000 катталуучуга чейин чыгарып таштайлы, урматтуу туугандар. Себеби 1000 катталуучудан кийин түз эфирге чыкканга мүмкүнчүлүк болот. Ошол себептен бардыгыңардан катталууну, лайк басканыңарды, комментарий жазгандарыңарды күтөбүз. Сунуш ой пикирлериңерди жазыңыздар.
туура кабыл алабыз деген ойдобуз. Бирок негизи негативди азыраак жазалык. Анткени жакшыга жанаш, жамандан адаштап коет. Жакшыны тилек кылсак, негизи жакшы болуп кетет. Бардыгыңарга рахмат. Каракол ТВ+ каналына каттаныңыздар.